Ani ruftite maali hati kana fi goote duraanu gaa shakku jitti keelesi faradu saka duraani beeytanii mi suni shakkisi yoo akka kaatira fi gore deemu baadde haasuma arrabsan booda tijaatti na baluu yaani dibachuu sin dhoorgine bar dibadhu laakiin amma ofirratti hamuu caan taa'inne hojjaati maali dubaan gaanaan bilbiladhus jalaa kutaa zaan kutte hammaa hojii zaan maantu kuchiisa amma guliidha zaani Oromia ansini mbona Oromia biyya seenaa Oromia daawwattootaa fi hordoftoota maammee Oroo akkam jirtan nagaa fayyaa jiraan jireenyi isin jechaa wanoogaa isin nugee bam arrangaadha nagaa qubabdanii miree khamisa gaayitii guyyaanis dhiyoota nagaa waan itti jiru qubabdanii miree musicha illeen qoon qabduun irratti naqaalee ittuu biraan jira suniifuu arra khamisa gaayitii hojjetti amma na bilbiltee na ballamtee na yaamte achittiin deemaa dhaabbadhu shaayyeetiin akka siggaa arragaa sittuuf kun shaayenne gaa yaa wayanaa warri barbaadan gaa isiniifillee isiniin godha gaa barbaannaan akkanaatiin isin jaa shaa yaa gaa ugaawaa akkasikkaa yoon gaatqashu mana kasa dhibaa egaa ummaticha inni dhuftite maali hati kana fi goote duraanu gaa shakku jitti keelesi faradu saka duraani beeytanii mi suni shakkisise jira hati fi godhe maal jetteeni shakku turte anaa gaatii goote kana boonee deemuu yoon agarte imma tadruani dere shakkitiyu waa sun taateefu amma hatiiraaf irraa haayetin aye maal alla urgaa nama jirte akkam aye maal atirri hatiiramu eha arra saahiba kiyyaatu oro soddaataa deenaatii bara hatiira isaa bana lafinna ite maal afra cabsite moonima dibatte hatiira haatinni beeytaan yeroo oro soddaa namaa namni dhagu bara ofirra cabsite malee hin dibanne namni gudi butokkana facaafataa mi ati matamarra ofi cabsite yaa laa hin cabsu akkos hin ta'in maa namaa kana gura gurabni urgaayetuma deema ammoo yoo nuka urgaayee deema bara urgooyte afaan kan hunda keessa na jirti amma hatiirree kokkeetan hunda keessa akka waan narraan na itteetti yoo akka kaatira fi goree deemu baadde haasuma arrabsan booda tijaatti na baluu yaani dibachuu sin dhoorgine bar dibadhu laakiin amma ofirra dummiste maaliif yeroo karaa deemtu dhalaanis silaatimi amma haasawli dhalaanis qaama qalbii si jala guddagoo kanatti fira tuwaati koma godhatte laala osoo ofitti na dummiste yeroo mana teessu immoo ofeete ofirra cabsi rakkoon qabu yeroo mana teessu ofirra cabsi guututti ofeete dhalaan maal na biraa gooti miti namaatti hin deemaati amma laa dhalaan bara waan inni siin jee fogguu karaa deemtu si laaltu ishiin siin jee ofirratti dummiste dhiira mee telefoonni haa tokko eessa jira saa telefoona kiyya kamti goota telefoona kiyya galee takka tiyyatti hin bilbilaa yaa wammaan deemuuf hin deema jarjaruttiin jira maal deemtullee adirara suuta deemtaa maali wayii nama duu jiru hambisuuf deemsuuf deemtanii yaa bommanii eega hammuu caan taa'inne hojjaati maali dubaan gaanaan bilbiladhus jalaa kutaa zaan kutte hammaa hojii zaan maantu kuchiisa amma guliidha zaani yalla haa bilbiladhu tafiyaa himi tafiyaa wanuma dhufte akkamati nama dhuftee miti saayin dhufee manaan jee duraanu miti eega akka mana jettu ni gahara guubara zaan na kuttette bilbila naannatti wanaan ta'u hayyaa dafi gaa dafi way maali gaa dafiin hayi lakkoofsallee baafataniif deemta yaa cinquma qubaati yaani kam laa cinqiin takka hin jirtu haati cinqiin uraadii sira cinqiin hin jirtu haa dafi hamma beekee baramma dafi haa dafiin maali gaa yaanii dafii wayii wannatti deemtanii warra soddaatti deemtanii warra soddaa suuta bartas baanii dhaqanii jarjaraan akkanumatti hin deeman inni heddummaatee haaba bilbila kaasu didda wayaati ma akkanu godhatte bilbila kaaf ture mungkin dalaga jirti sambaani sa dalaga irraa kan jeete
Raappu haa bilbila kaaftu namni yoo dalaga jira dalagaan gafitu bilbila kaasuu hin danda'u. Yalla خلاص تليفوني سرعته وتيم ما تندقى. Fudhattee deemtaa taa'ee. ليش خلاص. Wayangaana na si dubbisuu maaliif hin enne yaani sababnummaan hin eenyeef sunuu maalirre. Ganda soddaa guddaa kan suutata sagabbaanii dhaqan. Dura waan mana keessaa afurraaftanii sanboota ganda soddaa dhaqan. Wayangumaan telefoona bilbiladhu dafi hin maal. Hokkara na dhaabbatee bar. Isin bilbila maan kaafne gaa dalaga jirti moo? Dhiiroo maammeen tokko jidduu tana eessa qote? Eessatti fedhii hunda walaa furree. Mammeno. Ayya. Amira dala kasammo. Hayda dala na hanneera. Way ajaa'ibammo. Hay. Mammera telefoona sana ma kaasa way ajaa'ibammo. Eenyu dhiiroo namni telefoona yaa haasawu. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم يوم؟ هيا. هيا مين؟ هيا أنا. مكان؟ هيا. أجيب والله. طيب. هيا. قلت لقى لكتي باي. ده بيدو في هوايتي كيف أنا قلت لك؟ أجي الحمد لله. ما اللي فوق لك كتر هوايتي ولا ما تدري؟ وما أنت على لكي. ما أنا ما جولتي. لا أنا ما ولا لله. بركة نيجها يرو أنا ما أعرف اليوم كواديو سبيل رفنا نعرف إنه هي ساوتي وما لقى نعرفك ما تأتي أعتقد يوم ما ولا بتيجي تقول إنه كهار ما بيور كم تشوف واجو تسلي لا أنا كبرتي. ما تدري وما أنت. يقول لك كتر هوايتي لكي وما أنت. أي شيء يقدر كمي نبي والله. فكذا ترى مرة تليفونه خير لك كني جناي هاي تليفون غير نيوكاسل. خاصة يبي بيستي إيه بالبيت إن لا نجي لا غاسرة. يا ودي ما سيجت لكي لولا ربطت إنشفاني. سيلولتي إيه معمي يسبيت التلولته دفيت مع رجل. يا هو مسجل يا ويدي تليفونه كانوا ما نقوم مناديمو مشاكل خاصة في التليفون أخني ما جديدين تليفون في الراحة في براديمي يا ويسي سي لا خاصة يا رب البيت كتون أيه. أما دبي خبارة فقابتي وكان مرة شنو غيري نعم. يا رب البيت أكنا عندنا أبو ساتي إيه بر قوام مناديمو شكيتي كانت سبت ديمو بيتي سبت ديمو ستريمني أيه. شكيتي ما جو جيران دنا يتيل بيت كيسي نكاني يوم هني نكاتي أنت أبو سيتي بيتي أيه. يا أبو يوسف لا هابتك أقول لك تريد كابتو جواب إذا ميسي ألو السلام عليكم. براني انت لابو إساتي. انت لابو ساتي وانت لابو مامتي. إيه.
لا تياران ما سرج بيبر هاي يلا سار ما أنا ما يسانجر سار ما أنا أنجر عليك أمرا تريبلتي أمرا كان مرة شانو كيسرا من نجيا برشكتي كلا كنا مخرا عندي مو يوجد تبر نبيل دفورة يسين شكي قبدي إيه أكان نبيل دفت إيه قاوي أو تيري وان كبدو مري أيه أنا شكتي بيتي أنا ستريم نمري ها شاكو جتي أما يو كان تتي واتها أما خلاص ولي تيميا أما كذا تدري أما أنت لا Oromia ansinin bona Oromia Oromia biya sena